Emasisweni podcast and chill with Brian the Legacy, the man of the match, which is the number 10. Ngiyakulochisa kudu ngaphakathi kwe podcast yethu Emasisweni podcast and chill. Namhlanje sikhuluma indaba emnandi, sibuza ukuthi isintu isikhethu isindebele sithini, ikambiso ithini, indlela ngiyiphi. Nangitsho njalo ngithi wena noma ukuphi ngiyakuthokoza ukuthi uthathe lesi sikhathi usilalele begodi usibukele. Ngiyathemba ukuthi kunengi ozokuzuza njengalokha podcast ekadungileko ngingakhambi ngedwa, ngikhamba noNamahlangu, ibizo lakhe nguNomajoni. Namhlanje kusesenjalo isintu isikhethu isindebele nevunulo uyayithanda begodu uyayilandelela. Uyambona ke namhlanje khona umbethe nombhalo, ngase uthwele umbhalo Nomajoni locha akwande emasisweni podcast and chill. Lami bizo nginguNomajoni, ibhobhodlwane elilodwa ngakabo hlangana newoma lamasokana. Ngithwele umbhalo angikulungise lapho mfowethu. Ngilungisa Fashion sense kuhle. Into ngikarayo ukuthi vele sihloko sethu sanamhlanje siqale yona li fashion nofana ke fashion sense le uqeda ukuyiveza nje kungiphi igama ukuthi lento ilandelako yi fashion sense. Kodwa ke singakafiki kiyo akhe ngilochise abezimu, ngikhuluma ngamadlozi. Kunedlozi elinekani Msiza Liphahla umkholozi. Msiza, ngiyavuma mina Chikwana. urekha kwethu Amnandi khulu Chikwana, ngilochise isithekeli sakho sanamhlanje. Ibhobhodlwana elilodwa ngakabo elizungeze liwoma lamasokana, ngikulochise nawe Chikwana. Ngiyathokoza bakwethu. Ungasiwedwa ke, ungasinguwe wedwa idlozi esinalo, elinye sinalo idlozi eliqinileko, ijali amachika Sithokoze. urehe. Ngivukile ngapho. Hayi ngireke, uyangirara ke nase ukhuluma ngomoya phasi kangaka. Inkulumo zanamhlanje zibudisanyana. Zibudisi. Kuqakathekile ukuthi sihlaziye ngendlela zingakhona, kodwa ke siyathemba machika ukuthi ekugcineni umbukeli uzobe afundiseka begodwa kunenga zokuzuza. Ya, khona kunjalo. Hlala phezukwazo sikhambe emthombeni. Nangambala singabe sisona isikhathi. Into ehle mntwana kwethu ngali podcast le ukuthi ukhona ukuthumela umbuzo bese ke siwuphendule. Nasinesithekeli sikhona ukuhlala nofana poro phezulu kwendaba. Umbuzo siwutholile kwesiyophendula ke namhlanje ukuthi sisakhamba ngendlela yesintu na lokha nasiqala imali nesikopilo esele silisebenzisa ngaphakathi kwesintu. Okuthi ukuthi empilweni namhlanje li fashion esifakako nemali esinayo isakhambisanisa izinto nofana isintu njengakade na. Nomajoni, ngemali esinayo le ne fashion sense le kusesengizwe isindebele. Ukukhuluma iqiniso na ungathi uyachechisisa lapho khonye sikhambe sisilahla isindebele ngombana angithome ngami isibonelo lifetchini into engiyenzileko lene yokuthi ngithatha umbhalo sekutshengisa ithwayo lokuthi ngilindebele, ngiyasithanda isindebele. Kodwana umbhalo siyazi nekadeni ukobana awuhlali ehloko, awuthwalwa, umbhalo uyembathwa. Begodwa nekumbathwe napha unendlela ombathwa ngayo, sawuthathe unendlela ohlaliswa ngayo, kunendlela ekufanele umbathe ngayo nokubana wembathwa bobani njani. Nini vana ngidluleke eminye imizi, ngithi nangidlulako ngicale ngibone ingubo le yombhalo inekiwe, ngicale nesibongo esihlolwe lapha ukuthi ukwaholozi kwamsiza Liphahla. Ngiphathwe kubuza ukuthi kanti kwenzakalani ingakahlali ngendlela esiyijayele ngayo ukuthi imida le ihlale nganasi indlela uyithole ivundlile.
Yazi ngemva kokwenza amasiko ne uthola ukuthi ngemva kokuthomba angitsho siyazi ngemva kokudlulisa isiko angithi ngemva kokudlulisa isiko ngifaka hlangana namasokana ngemva kokudlulisa isiko siyazi ukuthi umbhalo lokufanele siuhlogomele siubeke kuhle ngoba nasazosebenzisa ngitsho kodwana thina abantu abanengi angitsho njalo ne ngemva kokudlulisa isiko umuntu uzitshela ukuthi hawa mina ngisarageli phambili kuphelile kwami ngidlulisile uthole ke esinye isikhathi sengundlala ecadi kombhede yayibona into efana naleyo angisawubeki nangendlela kufanele ngiubeke ngakhona angisasilandeleli isikhethu ngidlulisile lokhu mina bekufanele ngidlulise bese nakusuka lapho umuntu athi mina simcedile iya ngifuna ukuthi singakayi nayo kude ngiyithathe ngise emadlozini ngise ebezimini machika nasindaba esiphethe Mthombeni ngiyakuzwa ikulumo le iyalumela ikulumo le iyahlaba ngoba nangathi siyacala kunabantu abenza isindebele bese kuthi kube nabantu abenza isikhawo sithathe isikhabo lomuntu sisihlanganise nesindebele nangifika kwaMthombeni nangithola inkomo ngendlela ebazihlaba ngakhona bese ngithi no isindebele asitsho njalo ngikhohle ukuthi nami ngilijali unengendlela esenza ngakhona ekhaya ngiyacabanga bona ngendlela umbuzo wakho ngakhona ama decoration esikhamba nawo nanoma mhlawumbe ukugabisa isikhamba nakho kwenziwa ukubana sihlanganisa isindebele nelikhabo lomuntu sikhambe nazo sithi nasikhamba nazo sizihlanganise nempilo ephilwa namhlanje sizitshela ukuthi sizokwenza ngesindebele nangathi uyacala isifaniso amaZulu asenza isiZulu akuna ukuthi amaZulu enza isikhabo lesizulu nanofana mhlambe ngekhabo ukuthi benzani nabahlangene bamaZulu bazokwenza isiZulu thina ngeMandebeleni kunokusilahlekela lokho ngoba senza isindebele senze isikhabo lomuntu sokwenza ngendlela esiphila ngayo namhlanje injalo Mthombeni ngehlangothi thini lami angazi akhe sizobanye bathini Bajika ngikuzwa kamnandi ukukhulu kwamambala kodwa singakangeni kuhle sithome ngalikulumo le oyilethako kodwa na ke asithome kuhle sise edlozini elinekani Mkholozi nasi indaba iyavela lana angazi ukuthi wena wakho umbono uthini esingakhulukazi phezwe kulumo le umachika ayilethako ya ukuphendula kancane lapho Chikwana lasingathi siqalile esikhathini sanje esikhathini sakade kusafana ngoba nasiqalileko abantu bathatha isikopilo balifake ngemalini mina nangingumsiza umsizo nemali umachika nekafika ngakwami namkha afika ngikhaya ngithakaza umtshela ngoba kanamali isikhethu silahlwa ukuthi abantu abanengi sebanemali njenganje balahlwa ukuthi sebayazikhona ngathangibe ku isikopilo lakade lokha singazikhoni sisesene ngenkomo sisakhamba enyathelweni zabo baba bengeke sakhamba ngendlela esikhamba ngayo le ithi ingayimochi seseyihle kangaka Chikwana indrambo zingakuhle uyibalekela msinya noma Joni Mkholozi uyibalekela msinya ngifuna sithome ehlangothini lekulumo kaMachika lana aveza khona lekulumo le ayichoka angazi ukuthi wena ungathini ngayo lekulumo lekaMachika na ungathi uyachecha into bazikhuluma kweziliciniso ngombana imali sele yona into eziningi kunabantu abasaba nofana abariyadisa ukwenza iminyanya yokudlulisa abantu ababo ngebanga lokubana abanamali bacabanga ukubana nangiyokuthombisa nofana nangiyokusela kuyofanele ngikhiphe into zakanobutsho ngombana abantu ezabe ngibuyisele nabo bokhipha into ezokubonwa into eziphezulu na ungathi uyacala nakuyothokozwa kuba nezipho eziphumako ekuzizipho
ekadeni ebengasiza izipho ongathi zizinto ezikulu kodwa nesikhathini sanje abantu bazokuthi bathi bokuthokoza babuye bathi hawa thina phela sithola abomabona kude thina sithola abomafunjathwako lokho kuletha igandelelo keminye imindeni bese kugcina kwenza ukubana bangadlulisi abantu ababo baloko bariyada bathi imali ayikahlangani ngombana benzani bangafuni ukuhlekwa. Ikulumo kole iyakili ikulumo ukuthi kulimala isiNdebele ngoba abantu benza isikhaba bayibiza ngesikhaba asilungise manje kukhulume ngesikhethu sikhona na isikhethu esiNdebeleni Ntombeni ake sithome lapha ku history ekadeni nake ngathi uyaqala nabo bamkhulu bayayazi abogogo bayayazi bekunento yokuthi bekusikhathi apartheid nakunomlando nanoma mhlambe isifo emzini bebathatha umlotha bachache emafestereni benzelelana amasotsha lawa akhamba patrola lawa bayazi ukuthi emzini uyakuvela into yimbi namhlanje into le ikhambe yakhamba yatshala emzini abantu kwaba likhabo lomuntu ukuthi nakukhanjiweko thathani imlotha nitshatsha amafesteri akusisindebele seyenziwe isikhabo lomuntu ngoba kwakuyinto ebeyenziwa emandulo ukuze kukhonjiswe amasotsha ukuthi emzini lo kunento yimbi yenzekileyo bese ifika ekhaya lapha ngithi mina kwamachika ngithi kwamachika njengesukana kwamachika ilalele lapho kwamachika njengesukana uyahlala ngesibuyeni utshela ngabantu bapi bakwamachika so wenza kuphi okwenziwa kwamachika bese isindebele sokuthini lapho mhlawumbe sikutshela ukuthi njengesukana nanofana ubaba uhlale baba kodwa ke thina kwamachika sikuthathe sikubeke ngesibuyeni unoma John uveza ikulumo ngikho ngibuza ukuthi isikhethu esi nesiNdebele zihlanganaphi zihlukanaphi ikuluma ivezako iya ikulumeni la ngithi konakala isiNdebele ngoba si accommodate isikhethu namhlanje lokha nakugoduka amasokana seku sindebele ukuthi kuhlatshwa ikomo kodwana ngesiNdebele ikomo ayikhulumi sitshele into ehlatshwako yimbuzi unoma John uveza ikulumo uthi namhlanje abomama bathi asikanikelwa litho batshona babuye ukuthokoza kanti lokho banikelwe khona kungikho vele kufanele ukuthi bakuthole ngesiNdebele abantazana bequde namhlanje banikelwa ama-hair dry banikelwa abanye bathengelwa nama-iPhone bese banganikelwa izinto ekufanele banikele zona zesiNdebele uthi uqala ngemantshini apha isikotlelo sokudlela nesokutshebela sikho uthi uqala lapha uthola ukuthi umseme awukho uthi uqala lapha uthola ivasilabha likho unikelwe izinto ezingakhulumiko ngijike kancane ngilethe umnqopho nomqondo nobangela ukuthi kuba yini machika umntazana nakahlubulako abangenisi bakhe banikelwa abovasi banikelwa ijemu banikelwa ingubo banikelwa inkotlelo udade lo usiza ummakhe ukubhinca ukwenzela ukuthi nakayokwenda ngoba bemzini kufika isikhathi sokuthi isikhathi sedwendwe kufanele kunikelwane angithi manje udade lo nakakhamba phathisa angenisa usiza ababelethi bakhe ngoba bamthombisile bakhupha imali bamthombisa nje ubasiza ukubuthelela ukuthi nasele kuyokwenda mina ingubo zibe khona ukuthi kuyokunikelwa la bekufanele ukuthi banikelwe nesokaneni ngokunjalo nakusoloko uhugela lapha ke uhugele lapha uhugele lapha bakunikela inkotlelo ngilezi eziyokusiza lokhana sele uyokuthatha zilase ubaba namhlanje bakunikela iPhone abanye bathi iPhone
bakunikele iPhone iyokusiza phi na uyokuthatha iPhone manje isindebele sisisuka silinyazwe sikhethu bese ke ngaphambi kokuthi ngiyibuyise ngakini akhe siletheni indwezi ke silihlalise kuhle sinesindebele sinesintu sinesikhethu sinesiko B sibe nesigodi bese sibe namano kaNdebele azifani zonke nje ngathi kunenye isiko ngazi ngilibalile na manje esikhathini sanje sithatha isikhethu umuntu usayikhuluma ukuthi umuntu umachika afike kwaThombeni athi awa man kani nihlinza kanjani inkomo le awa isindebele asivume akhohlwe ukuthi isikhethu asivume uze umuntu athi awa iporiyane nje ayembatha ekhenu ene lapho akusi sikhethu asifani sesisindebele na umbatha iporiyana yekhenu akusisikhethu sindebele ukuthi kwamachika nineporiyana yekhenu ngaboma ngiyibuyisa ngakini nangambala Chikwana usayibambe njalo ngeporiyana le sibabantu asifani ukhumbule ukuthi kunamahlungulu kunomkangala njalo ngokuhlukahlukana kwabo sibabantu asifundeni ukuthi zalapho ngezalapho kodwana siboleka amehlo ngoba nasiqalileko njenganje singathi mina ngingumahlungulu ngiya ndawana thizeni lapha kunomnyanya kungathi kunomnyanya ngokuhlukahlukana kwawo ake ngithi kunamasokana sithole usobese walapho umbethe iporiyana le ayifani niyakamahlungulu ingoba bona ngakwelabo ihlangothi kungumkangala umuntu ofakaza indaba zemzini zisuke zimchisa akiphumeleyo Chikwana Chikwana njenganje kunenyweni sibathi i-Heritage Day nge-Heritage Day kuyavunulwa sibe bahle sibe njaya kodwana ngihlukunyezwa indaba nasiye ukuthi sithola amasokana angakathathi amasokana asele sekadlulile esigabeni sokuba malija ambatha imporiyana ahabise kube kuhle ubone isokana ukuthi nokho nangathatha uyafanelwa kodwana akakathathi ngokwakho Chikwana ngithathe umbuzo lo ngulethe ngakuwe wena uthini ngingakawuphenduli ngizowuguga ngabo ngiulethe kuNomajoyi ukuthi kwakhuluma ngefashion nasi fashion le iyakubamba ke lamajoyi ke isuka echileni lombhalo ingena ePoriyaneni nandisokana nginguman of the match nginje ngimbethe umchocho ngimbethe iporiyana even abayinamngamo wokukhomba ukuthi kubudisi ke isikhathi lesa kayinamngamo isiyazilengela uthini ngekhuluma nalapho kusese yifashion nasiza ngelanga lamagugu ne elangeni lamagugu na ungathi uyachecha lilanga lapho esembatha khona ukutshengisa abantu amasiko wethu ukubana thina sembatha njani akusibuhle ukubana ngelanga lelo uzithole wembethe ngendlela engakafanele njengamnje nangingembatha so ngelanga lamagugu angekhe ngibale ukubana ifashion into ezifana nalezo ngombana kutshengisa abanye abantu abangasiwo amaNdebele ukubana kusho ukuthi thina umbhalo siubeke ehloko ayisinjalo kodwana nangasililanga lelo kulilanga nje lokubana mhlambe sesifuna
ukwenza ifashion into ezifana nalezo ngingawuthatha ngiubeke ehloko nofana ngithathe ngufake erogweni lami sengufake emahlomba ngithathe nofana ithwayo lemincanyana ngilifake lazi okhunye nokhunye okutshengisa ithwayo lesikhethu lokho kukhamisana nani nefashion kodwana nasisiza emasikweni sesithi nje isikhathi samagugu lapho kufanele simbathe ngendlela efaneleko ngokomthetho akukafanele ngobana ngathani kuyenzeka ukuthi uzithole wembatha ngendlela izembatho zesigabeni ongakafiki kiso kuhle kuyazilwa lokho nanyana sibeka ngefashion kunezinto esizilako zokuthi angithi mhlambe itlawana lembathe iphephethu nangenzela itlawana ifashion lapha kufanele ngene iphephethu khona nangifaka ngingayifaka ngehabi kunokuthi ngifake iphephethu angazi bona uyangizwisisa na ngibamba kamnandi mina ngihlangothi ngibamba ba yabona mntombeni nakhe ngathi uyibusele emasisweni banenga bazokubaleka nawuthi ake kubeka imporiana nomnyambathe isikhethu sakhe umnyambathe ibheja banenga weyibona ngihaba lapho uyankara na uvumelana namahlangu ngiqali ihlangothi bengifuna ukumbuza umbuzo ukuthi alo ngalendlela atsho ngakhona ukuthi esithubeni ungase sombathe uqakanise lapha kuthi ukuthi mhlambe ke nodade angasavele lapha thatha izipha sathi athi ifetsheni nami ngivele ngephephethu lapha sesithubeni angisho kusilanga lamagugu manje ayinankinga ke lapho ukuthi kube nabantu ababona ukuthi ini kwenzakalayo angibeke kuhle ne izipha ngingawuthatha umncamo wezipha ne ngiwufake imncanyana lemhlamunye lana ne bese la kube zizipha bese ngiyembatha la ne akusilo ilanga lamagugu akusizo izipha ngokwazo azike mbathwa umuntu ngithenge imncamo esitolo mina ngayiphothela njengezipha ngafaka la nangicedako ngayihabisa ngeminye imncamo sinebhadi kangaka akusikuthi idlozi liyalila nangokuthi nembathi izipha qala ukuthi into le silila ngokunyiswa mijolo akusikuthi into ezizikhamba angikuphe umkhanyo omunye ne nasele sesikhuluma ngefashion sesikhuluma ngomsebenzi kunekhuwa eliyokubona isindebele ne uwembethe isindebele umuhle ne likareke ukuthi hawa mara umuntu lo wembethe kuhle nami ngiyayithanda indlela embethe ngayo ne mina njengomuntu ozomenzela izembatho lezo ngizokucala ukuthi usesigabeni siphi uyangizwisisa bese nangimenzelako mhlawumbe ngizokucala ukuthi hawa lo ufanele ukuba ngibaba nangimenzela lokho mhlawumbe ngingafaka okuncanyana okutshengisa ukuthi umuntu lo selasesigabeni esithileko neporiana kancane jiko angekhe ngakufaka konke kancane neporiana lo ungayifaka nangamfanele uyibona yala izohlala uyithandile mina ngisehwebeni ngisemsebenzini kuhle ngemva kwakho konke ngiyohola ngiphilise umndeni nami ngemali leyo sithengisa isindebele kuhle siyasithuthukisa ngakwelinye ihlangothi qala musi sithuthukisa isindebele ukuthi abanye abantu nabasibonako benzeni basazi ukuthi lesi sindebele uba mkhulu wathi iporiana wayimbatha ngingakafika isikhathi abawusathatha ngesindebele kuyazila ukuthi majika kuyazila ukuthi uzembese iporiana ngesindebele uyembeswa iporiana yonke into emhlabeni sekufana nomntazana afike ekhabo lesokana asuka lapho athoma pheke isifana nomntazana afike ngakwakhe apheke sindwa sivumi yonke into uyenziswa yonke into ukuthoma siholani sokuthoma wasimbathako wembeswa angifuni ukuya kude kwaswenyane esamthwalako
sembeswa yokindo sembeswa manje njeke nasi inyanga yamagugu ngoba nginomkhabanyana ngiyakufanele ukuba ngubaba ngithatha iporiyana ngiyazembesa iye ngikhombisa bangaphetsheya nabangazisindebele isindebele kodwa angizithundubazi na ukuthi kusasa ifanele ingibambe ngoba ngenze into ephikiswa sikhethu mina ngokukhangisa ngithi ngifuna ukukhombisa abozibereke tjana lapho kunye angizithundubazi ngivumelana nawe ngalokho okuchoko ne yeah qala musi indebele nguwe angitsho yes ongaphandle lo asithi angisilo indebele ne kodwa ngiyasithanda isindebele yes nangiyokwembatha engingasise esigabeni salokho ngiyona ngingasilo indebele ngisingikarile isindebele yeah ngathenga ivunulo yesindebele ngimntazana ake ngene kancane lapho nomajo ilanga lamagugu ngithanda isindebele angisindebele ngimxhosa angifunisise kobanyana isindebele sinamaphi amalungiselelo namka sikusiphi ingaba ngokuhlukahlukana kwazo ngibuye ngizicale ngakwelami ihlangothi ukuthi ngiyaze ngambatha iporiyana ngibona imbathwa babantu abasezingeni eliphezulu ngiyasithanda isindebele ngimxhosa angithi nangifuna isindebele ngimbathe kunye okungangilingana esigabeni sami nengabe nginamanga utsho njalo musa unamajoni utsho njalo ngehlangothini leyo yazi ngithi utsho njalo into le ikhambe njengomsiza ke watsho ukuthi into njengalezi zikhamba zimoroshwa imali yeah kuyindlela yokuthengisa isindebele ngendlela erong yeah engekho rehe ngangathana sibathengisela sona ngendlela erehe efaneleko kodwa sibathengisela ngoba sijahe imali sizama ukwenza ukuchugulula whatever lesi sindebeleni siyenze ngendlela ukuthi bangayithanda yeah bese bathi nabayithandileko sibathengisele ngaleyo ndlela kwenzakalani kaMaqhoza lawa abasuthu abamaswati lawa benzani bafunde ngendlela le kanti uMajoni nakathole ikumbe esehloko bona sele bathengile bazwisisani ukuthi into le iyathwala ehloko mali leya ngikuvumele bengibuye ngitsho ukuthi angibone kunomraro edlozini ukhulumela edlozini esikweni isiko liyalimala kodwa edlozini angiboni kunala idlozi lethu losilimaza khona ngokona isindebele nevunulo lokhu koniwa mhlobo eminye ngibona ukuthi ikinga ibamba thina naso nako ngikho kunomajoni ukuthi siyabafundisa simbathe sibakhombise ukuthi nasi indlela bese thina sikhumbule ukuthi sibuye singayokwenza into engenziwa ngithi nakho omunye umbuzo ke nakungbetha ama-ring naka si langwesikhuwa asymbolize isikhuwa ya nangithethe ngayimbatha ngapha inenye inqazelo iqhazo khulu ngokusikhuwa nakunamhlanje aboma uyimbethe ring le athi nedzila anyaze idzila le kodwana athembe idzila le sithini lapho hey leyo sikhambisana nesikopilo na ungathi uyayichecha ikhambisana nesikopilo ngombana asifuna ukusalela angisho inengi labantu lenzani esikhathini sanje nangiyokukhamba ngibethe idzila ngitshengisa ukubana ngithethwe esikhathini sanje ngiyozinyaza
ngombana nginganayo idzila mntwana kuhle kuhle sifuna yona yes ngiyosinyaza ngibone ngathi le into yakade sikade ngilibale ukubana kuhle into ekufanele ngiyenze ngengiyiphi nasi ngifuna into yenziwa nguwoke ngombana ngiyo ezongenza ukuthi ngibonakale nami ngihlonipheke yazi ngikhulunyiswa yini namahla ngiqale ikulumo nasi enongivezelo nakamnandi namhlanje sinekinga nasi esele isindebele ngolosithathu umlobokazi udoswa phambili ipelesi ngolosihlanu kuyahlala ngomgcibelo uyahlubula sikhuluma ngokubuzele phela wakhamba kabuthaka ngomgcibelo uyahlubula bethi step sila yabona sibethi step ngosondo uyakubuzela dlebeliso kuba yini leyo nawungathi uyachecha ikhambe ifake inzathunyana ezimbalwa ne ngombana ukuze kwenzeke konke lokho nababelethi bethu kunendima abayidlalako lapho kutsho bona nabo bakuvumele kubana kwenzeke lokho ngibone usibhereketshana ukubana yena nakachadako kwenziwe nje nanje nami ngifuna irogo elimhlophe akusiso isikhethu akusiso isintu kodwana mina ngombana ngibonile ngathanda ngakhanuka sengifuna nokubana kwenziwe lokho la kelinye ihlangothi uzifuna zonke tholakale nokuthi isikhathi abesikho kuhle ngapha usafanele nokubana uye emsebenzini ezinye kufana nani nokukotiza yes uthola umuntu ubatsho yena ukotize iveke ngekwakuphi lokho kodwa namalanga la kuyenziwa lokho ngebanga lokuthi awa mina ngifuna ukubuyela emsebenzini awa mina lokhu nalokho into ezifana nalezo nazo ziphele zibe mthelela yazi ukhuluma leyo ihlangothini leli lokukotiza vele esikhathini sanje ukuthi lakuphela konke lokho umuntu atsho vele ayichocholoza afuna ukuthi asiwe ngakwakhe isikhathi sokukotiza singakapheli manje siseselapho ke ngathi ngibuza abanye ngathi kanti lokhu kuba yini kwenzeka nofana kuba yini nikwenza kwathiwa no ikinga ekhona ukuthi kuyadura ukuthi uyokuthoma wenza idwendwe nokukhazi uqede ngemva kwalokho ukhambe uyokuthoma wenza umtchado manje uhlanganisa indwezi zonke ngesikhathi esodwa wonga imali bese ngaba nombuzo mina ngathi ke ngokuya kwesindebele ayisiyi ikambiso leyo ngoba uzilile ugubuzele omunye batangiphendula bathi no angitsho umtchado lo uyokwenzeka ekhenu manje na usekhenu unelungelo lokuthi ungakhamba ungakambathi ngoba usekhenu bese mina umbuzo uthi iye usekhenu kodwa na uhlutshuliswe ngibani ngoba into le ngiyibuyisela emuva ukuthi yonke into esiyithomi esiyembethe kusembeswe wena ke ngoba bayibiza kamnandi bathi umbethe inthimba zakosoba usekheni kodwa na ukambathi izinto ozibheswe ngebekheni uhlubula kanjani ngoba usekheni awukwazi ukuhlubula ngoba ngebekha kwakho laba bekwembese zona abazokuhlubulisa zona ngase ngenza umzekelo olula ngathi mina into leyo ngiyithatha njengokuthi uqhule ikambiso ufana nomuntu obaleke esikweni wathi uthini iqale namahlanga nandi liqude uyathambisa umntazana nandi liqude buthaqeda ukudlula iqude azihlubulise bese kuze Friday birthday yakho birthday yakho Friday nazi Friday iqude lidlulile iveke Friday birthday yakho bese kuthiwe nema nosekheni wena ungawara hlubula indwezi ujayive celebrate birthday nawuqedako
ubuyele ngendlela isifana nokuthi kuthi kuyingoma ukuthi naqeda ukudlula amagwabo kuzi birthday ka man of the match bese bongibawa ngale ukuthi akayokuzana amakhekhe ngiyathathwa ngilethwe ekhaya uzokujive ngizokujive ubuye kuthi nakuphela ngiyabuyela ngokuqedelela ihlukephi ukuthi umbethe nawukazembesi awukambeswa ngebekheni zekheni ungadluhlubula umbeswe ngebekheni bangakutshela bathi zibeke phasi awukambeswa ngebekheni awazi bazibophele njani ngeze mzini na usuka lapho nazithi Friday Saturday ubeka phasi ula abo baba abezime kade ubazilele laba nje sowenzeni sowugubululile uyajive ula uzobabona na uqedako uyabuyela impilo yaraka bese nesele imtchado amadoda acha ahlula kuhlala ngendlini bese sithome sithi ini njani kanti umfazi lo access indoda sekumfazi lo wena ndoda somfazi ngoba kusebenze ikambiso yemzini ekheni Thombeni na uyibe kanjalo ngizwa kamnandi ungikhumbuza into yokuthi amadoda sebabafazi abafazi sebamadoda lapha abafazi bayazwiselela amadoda ayisela sidlule lapho Mthombeni uyibekile ngoba izinto esithomas khamba nazo njalo kanti asiboni ukuthi egcineni ziyasilahla ziyasichaphisa nasele nginroda nginje sekungimo othenga ijemu ngokuthombisa ngingibaba ngokuthombisa nofana ngilisokana ekhaya ngokuthombisa angisakhulumi nabo dadewethu phela ngiyazihona nasele ngenza angisakhulumi nabo dadewethu angisakhulumi nesilukazisi ke sihlala nomntana lo ngilungisa konke ekufanele kuthengwe ngithenge ngendlela engithenga bengokutshela ngomunye umsutshwana ngaphandle ngayo le ongaphandle ukude nesutshwana nawe nomsuthu lo weyibona uyangitshela ukuthi fanele ngithenge ini nani ngiyokuthombisa naso into le egcinile yenza ukuthi amadoda okukhuluma ngesiko labafazi abomma bokukhuluma ngesiko lamadoda ngoba ummalana ngisho yazihona ene wenzeni uzenze indoda kwakade isuka nayo lebhe uma lo uyozithengela konke bekabuze namasokana amanye la athi swenyana ngamthengiswa buswenyana bamkhona athi umhugami ngemthengile inswaza angifuna uhlule kubethana uyayibona ngoba senzani siyazihona into lesisuka nayo emva siziphendula abafazi abaziphendula amadoda Thombeni noma Johnny le ifuna wena le yazi into ezifana nalezi singazithatha lula kodwana ziba mphambo ngombana kusasa la uyokuthola ukuthi sezigandelela abantwana bezako ukutholakala ukuthi ummakho iye yena wathathwa kodwana weca ukuthi nokuthi kufanele kulungiswe ngaleso sikhathi leso sele babezimu ababelethi lapho sezibamba inzukulu into leyo yathathwa kancane kodwana kusasa la iba mphambo omkhulu okuyofanele kulungiswe yini zinzukulu ikulumo le iyakile esikhe sayiveza uyankara na uveza ikulumo le yokuthi sifika lapho kufanele ukuthi kuyokulungiswa izinto umuntu sekalele ibuyele endabeni lo uyivezile ukuthi lokha uthole ubathi uzibereketshana ukhonile ukuphetha ikambiso le wambathi irogo elimhlophe phambi kwesikhathi so newami umntwana uzolimbathi irogo elimhlophe angakaqedi ikambiso le ngiyikho namhlanje sinekinga yokuthi kufanele ukuthi siqedele labo bamkhulu egade banefuyo kodwa nobamkhulu kwamhlula kusalotshelwa ngembuzi kwamhlulu bamkhulu ukuthi azithenge anazo sibayini ngasuthi bekanganazo kodwana azange azikhuphe ngokuthi umfazi akaqedwa wachodisa abo baba bakangeniswa ngoba imali okungenisa abo baba siyithethe sathenga into le ngemali okungenisa abo baba sithenge into le ngemali yokungenisa abo baba senze ikambiso yesikhuwa namhlanje abantwana indlela zabo ziyavaleka ngoba batsho umntwana ukoloda
in ubaba zangenza nje namhlanje isokana lisakhona ukuthatha ngoba kuthiwa bathi uliyana nobaba uliyana nobamkhulu zangaqeda sekufanele ayokucedelela ngaphambi kobana alungise into zakhe yona bayithatha kancane ngaleso sikhathi leso bese ke yenzani yokugandelela isizukulwane esizako igandelela isizukulwane esizako and ayipheleli lapho ngombana nawe usakuthoma ulungisele ubamkhulu ulungisele ubani nasekufanele uzenzele wena awuqedi amandla abalandelako sekufanele nabo benzeni balungisele wena ibdisi na injalo manje ke kancane Chikwana inkandelela ekutheni ukuthi ngiveze ukuthi iveze vele sesisebenzele ukuyisonga iveze abantu bakade khame banefihlo yes njenganje uthola ilutsha umntwana ubona abantwana abanengi sebathwasa ngobuningi nje ubona abantwana abanengi sebatshentsha imbongo kungefihlo yabantu bakade ngefihlo yokuthi abobamkhulu abogogo khabe bafihlela abantwana amaqiniso angayoni angivale lapho ulethi isihloko likhuluma kole sihloko idlozi linekani leli liyala ukuthi linekani podcast lesi akafuni sivala singathini ngayo nofana ke sibekele isikhathi isilandelayo inzima kakhulu mina ngihlangothini lami Mthombeni ke bayithilo isihloko esidlulileko sokuthi ababelethi unaware banegandelelo ebantwaneni igandelelo bese senzani sikhamba nabo siyaliraga siyalithelelela nalabo esibabeletha baba siyabagandelela nabo ukugandelela abanye abantu mangathi uyayicala indaba ekhulunywa ngumsiza le ifihlo leya sisakhamba namhlanje yes sisayiphethe ngibetha nga7 abantwana ngaphandle ngiveza munye yes sazi umntwana omunye lo ngaphandle lo ya ngifileke mina abafowethu kufanele bamenzele umnyanya ngoba umntwana lesela sifunye nesibongo sakhe sasa naye umntwana wenzani ukubetha abanye abantwana ngaphandle wayibona ukaba khuluma nesihlokweni sakhe sadlula yiso ukuthi ake siliseni ukutshala abantwana ngaphandle ngoba into lena ngathi ayicala yinto esikhamba siyifihla yenzeka amalanga amanye namanye bayakhula benza umlando engawenzako bayakhula benza umlando engawenzako sikhamba nayo ifihlo le fanele silahle nasingalahli ifihlo le sizokubuyela besazi nokubanyana yini ekufanele siyenze iberehe yazi thina abantu sinekinga yana izinto ethana siyazikhuluma siyazifihla iBhayibheli linjalo njengani cala noma John kufihlwa ibongo zabantwana isibongo into kosikhulunywe ichapululo umntwana kodwa na iyafihlwa kufihlwa indabuko kufihlwa ikambiso bese leze kufanele ukuthi sizifihle njengengoma sipepeneni siyazithatha sizibeke emtarini namhlanje ngaba lisokana elisa kugudlele ingoma ukuthi angizuyiveze baleni ngiphenduka uthalala ukuthi mina ngisidlayela bese lezi zinto thana siyazifihla siyaziveza ekufanele ukuthi thana siyaziveza siyazifihla noma Joni isonke idlozi linekani livezenye sesiyalimala asibuyele endabeni lethu siyisonke ngemva kwalokho silayelisa angithi mina nangabe umuntu azange kabe sesimeni esithileko angosu ukukhuluma ngalokho angakwaziko njengokuthi unobangela wokuthi aboma abanengi bafihle imbongo zabantwana kukobana bazithola basebujameni obunye obunzima abangakhoni nokukhuluma ngabo ngebanga lokubana abantu bazakuthini
yeke babelethi vezani imbongo zabentwana Yes. bomma vezani imbongo zabentwana ulisa indaba ukuthi abantu baza kuthini Nebhaji. khulula umntwanakho kuza nebhaji phelile ibhaji indaba ebhaji le ibangwa ngini ngakelinye ihlangothi yeke angithi mina akakhulule umntwana wakhe umuntu angazomkhulumela omunye umuntu khulu ngombana isimo ongakhange ubekiswa angekhe usikhulumele khulu okukhona nje umbelethi akaveze isibongo somntwana achaphulule umntwana amadlozi angazi athini basho ibhaji le sizidosela thina amanzi ngomselo awe nayibisa ngehlangothini lami ngithi mina ibhaji nawubathatha isikhathini esiningi seyivezwa imali Mhlawumbe noba nemali ngalabi nemali bayibamba ibhaji ingifanele fanele khulu ake ngiveze imbaji le sisekela kuhle kumngena ngendlela angathi ngikhuluma iqiniso la isuka khona ngoba nangingathi angimfuni umntwana lo ummalo angeke angithathe manje nje ngirage ikomo nekonyana kuze ngiyokwenza njalo isuka la nje hayi ndombe nibani idlozi lelinekani rehe ngiyathokoza ukuthi akusingele ekhaya angazi ngabe sengigideka ingaka noma John ngithokozile namhlanje nangesinye isikhathi sazoba sonke gudu ngibawa ulayelise emakhaya ngemva kwalokho ke sikwazi ukuthi siyisonke ungakalayelisi idlozi lelinekani machika layilisana sikhambe nathi ayisa umachika mandala noma mina ngithakuthi lami ngivalile nangembala sithokoze mntwana ekhaya ukuthi uhlale nathi lapha sibuyele emasisweni ngakusaza nangokuzako iya ku YouTube usibambe lapho Emasisweni podcast and chill. Emasisweni broadcast sikhamba naye isithekeli sethu unamahlangu sikhamba naye uChikwana mina Idlozi Nekani elinekani usayisanile ngokamsiza ngiyathokoza bolozi noma John Bobodlwane lodwa ngakawabo liyathokoza sihlokomele lapho khona mntwana kethu angambala umntwana kwethu sizidembile inhloko zibeziningi sisaziburuja kuhle ngelinye ilanga sidihlalise kuhle kamnandi khulu kwamambala sengikhamba ke mina ke asihlangane godi ngokuzako emasisweni podcast and chill with Brian the Legacy ibizwa lami ngo Brian the Legacy, the man of the match, the man of the moment is out.